هەر ساڵ 15 ڕۆژە جیهانیا پەنجەشێرە زاروکانە بوو ساخکردنا vê rojê nexweşxane hîvî ya zarokan rewresmekî de hate saxkirin. Elberahiyê berpirsê pişka penceşêra zarokan senterê jîn diyar kir ku hejmara zarokên tûjbîn vê nesaxiyê parêzgeha dûkê 300 zarokin û ew yê çiyayên 106 zarokan çareser bikin bi piştevaniya hikûmeta Herêma Kurdistanê. سالانه في حالات الدنيا بيتنا دست نشانكرني صحة سو بيش نخوشة سالانه تنا دست نشانكرني يعني تهيبي ده تقريبا 4 نخوشة صا صحة 4 نخوشة وجمارا قشتي وان نخوشة بيت وان چند سال چون ده هاتنا دست نشانكرني 300 نخوشن جوريت وانا اوش هميا بترتر تشبيه صحة صاده پنجشيرا خوينيه بانجليزي بني لوكيميا وديفرات ات پنجشيرا مشكي اونيا دماغي وديفرات ات پنجشيرا غريك لنفاوي وديفرات ات پنجشيرا جولچسكو بشينج پنجشيرا كديات بين نيوروبلاستوما ابيت هاتنا چهار ساكني وعلاج خلاص كين تقريبا 106 نخوشه علاج خويا خلاص كري بس متابعه طبعا كنا بفحوصاتها. سەمیانên nesaxan sererayê spasîkirina hikûmeta Herêma Kurdistanê daxwazê dikin ku xudanşiyanên milletê me harîkariya wan biket wek karekê mirovayetî da ku zarokên wan ji vê nesaxiyê rizgar bibin. Kurê min eva muhepên çayve tîşî nexweşiya şêrpencê bûye carekê ji niştergerî me bikirî miseşfa vîn bi rastî yanî em çi bêjin bû doktorê me bû ewîdê me rastî gelek harîkarin xasatan senterê jîn sentereke yanî سنترeke numune sentereke pêşkeftiye bes tune em muhtacî xelkê xwe ne heqîqet em bêjin yanî ev ne erkel ser millet hikûmeta me bitine ev erkel ser millet sermadarê hikûmetê Kurdistanê zengînê me jî bila bên destê harîkariyê bu vî senterî dirêj bikin ev muhepên çayvoye ez têm yanî ku rexwetînin bû çareseriyê niştergeriyeke bikirî îlac sê cureyê dayîne ve muhtacî cura çareye بس حتی ویگو ویجی یعنی و نکریه ام دسته که حبکاجی بکرین. هیویان میجیش حکومت اما پتر خدمته که بوان توش بود پنجه شیری بکتن زنگین و برپرس ما پتر چافدان وان زاروکاب کن خیره کامازن دسته هاری کاری بوان دریش کن و واجبین نخوشی پاریزن. ادر rewresman da pertûka nivêser Mistefa Eredinî ku bi navê nasnama berze hate îmzakirin û dahatê vê pertûkê de bûne saxên penceşêra zarokan bît. û em piştevanê hewayne û pêk ve dê êş û azarê te hergirîn û dê pêk ve şerê vê nexweşiya henêkeyn û dê we jê rizgarkên. Wan hiya Xwedê. Ev rûke ez şadiman û bextewar im ku ev romana hene romana nasnama berze ku her behs li zarokekî tête kirin كل سال هفته پنجه خزانه وان چوی ایرانه و جروکه که راستقینه خزانه وان چوی ایرانه و الودر که نخوشیه دا دیکاویت میریتن بابی آماده نبید زاروک تیتا دزین و تیتا فروتن و او پشتی عمری بیتا 15-16 سال او ناسنامه خود گریتن وکی وان زاروکت ام بینین حتی نو کجی زاروکن من حلبچه یر خود گرین یتن قصه کسو کاریت خوکن و فحص دی ان ال بوتن کردن که آیا او یر ویدی کنه آن نه از گلک بختوارم دهات وی پرتوکهانه از پیشکشی اوان زارویت نبکم و هی خازم او بیتا کلتورک و او بیتا چافله کرنک که همی کس شما او پینگاوی پابین و از سپاسی همی کسات کم او تاری کار بون بو دمای اینا نوی پرتوکه و هاری کار بوند گل من دا هر وسا شش گل شلای 6 زاروکین هاتینه چاره سرکرین اش پنجشیره هاتنه پیشکش کردن بو 6 زاروکین توجبوی پنجشیره و هیوی خواستن کو اوجی بهنه چاره سرکرین. اسماعیل سلیم کردستان TV دهوک